Machiegni kendo nyakoro mgajuang sirikal ma Kenya kokalo kuom aguch omenda mag tuke Sports Fund oketo thenge $55 mar konyo lap mar tuke mar Othaya Stadium magedo mare geno ne dhi rumo e bwo dweche 4 man kaluwore gi chik manogol ko jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare yo masawa ma Kenya kama nosingo gero stadium manyasani mar konyo nyawo talanta mag rawere alworano. Pauno dhi bedo gi kar goyo adhula, netball, volleyball e kind tuke mamoko. Kindiki be mamaono bedo wenda modhial le nyasi mar keto mise gedo makamano. Ambacho kitaweza kuna kontrakta. Hii kiwanja inajengwa kwa heshima ya wananchi, kwa heshima ya wabunge wa hapa na seneta, kwa heshima ya Mheshimiwa Rais marehemu Kibaki. Na Rais amesema hii stadium ijengwe. Utachukua miezi ngapi? Miezi 4. Amesema miezi ngapi? Kwa hivyo hiyo miezi 4 ambayo kontrakta ametuhakikishia, hivyo ndio vitengo ambayo tutakuja hapa Deputy President tufungue hapa. Tukuje to launch the sports academies that we are doing, that 7 of them tumewapatia 6 months. After 6 months from the date of signing the contract, there is no extension.